Tesania yetie ye Awurade adom ne humobro eno ana gusuwa krokra yenti ene 22nd February mene wonso ye wonkwa etiase ye Awurade adom ti wudi eda ne babeto se ya eno ana se wudi mu ahurusie no ada nyame ase se de etie bia aseda pe efise wonya no wonko ane de owone ye pa bi ede maw ti ade a kyewa bi ehia ne se wo so beye eso adwuma na ne nhira no aye kese edi amaye no so na mefa mu akwaba edi Badwam TV Badwam kase free juada de kosi ne fiada ahomache no num empemu na yese ya ban framamu na be 540 hono mo kode na yese unhunu ye se ye ne wo eba bedi nkomo mani so papa medase so waje bre na wonso wo hwenne nkomo bebre wo hono mo a ye ne mo bedi emidi de afia amankwa tamaklo happy birthday nko ema de owo me ni ankasa me maame de obi anim no eye maame bufa nyame nhyira sa maame wei pa na onye ne kese na ho brase ne som pa ye kase osom a osom kra na adane me tears of joy obesom obekofom asomo ti de esre e de ama maame bufa nyina ne se Awurade nhyira no na onye ne kese pa kosi so obeye kese na Awurade nhyira ne mai yensa no adwuma so ye nhyira no mane mbro na adwene ne ntiase so eno ene ye rehedi ama no ti mambofa ya me nhyira Christiano Sebufa ne din pa no ba ka mambofa obi abehu no ti nya me nhyira onye okese na onye okese pa captain retired Kofi Amoaben and the captain enya 70 years 70 years ni they say the age ni the number abrewa ni nkran akokora ni nkran oni ba bia so we captain ogina ho pa na say no onya 70 years ya mene na didi yi pa because those days they 70 years I say as we kura poma na nne kohwe 54 as afi no onya 30 ami ehira mododo ti said the Awurade ehira mu amanyini so mo ho odin mo ho ofenom ne ade no Awurade nom ye nso yesa na Priscilla na man say ene nso ye ne maame birthday onye correct esa o twere ne abodini ni yi ti Priscilla maame ma Jennifer Adwoa Kofi Bofi okay ti do wo Priscilla ya mi nhira wo papa onko so nhira wo na wo nhira wo bai na dwuma wo ye so wo nhira wo kosi se Awurade na ne brebeso na beso bra wa hu se wamen nhira na buso e de amount nyame nhira no onye okese pa ne obi a ye wa woda bia no onyame nhira no onye okese mwahine kwa bna santi ya chia wa no pai na ya chia obi bia na eyi cracking chumuru before me copy person because chale de e kono de anu ode cracking chumuru e woti region I don't know. I don't know. Me post idea on Facebook, ni Instagram. Na wo hear reporter wo ho odehia ba Job ana no kwa de say. Odehia ba owusu so. Say so won story bi ayi bi amade o. Me nim say e ho no te say o. Am say me shada ko na me ko hwe. School papa ni o. Me twen ada. Odehia ba de story bi be ba ye say crashing chumuru ho no. Omu school die na bia nkonya keke no omuni enyenyenyenyenyenye kra Ministry of Education Ghana Education Service MP DC Assemblyman nananom opinion leaders community na ankasa say ano na enu dwomu ana se bu na mpanifo bu omani aguso ko he nkranketo a se ayi ebo so ebo blocks no omote so ne ya kire wo made aba no omote ayi ba bia de seje ayi esi kura na ho na de fan kura wo hote enkonya paso kura na ye sei no what blocks so nkura nketo o ene ya bo apata no kura so ye uncompleted apata bibia ntwa omo hu nhie o nti apata kakra bi na ehono no kura no ye ba bia ayi blackboard kitua bi bo na teacher ni ba ku bi gina ho na nkura ne tete ho na wo he omani kwatu se kom kra sa de wo mka ho
omo shampaboa yempanimfo na mo wai when yes omo ye future leaders foundation ye weak na se we mu ye future leaders e de pa no omo bedwene de aba bebo man we de mpanimfo enye mani monimtia munye bibi na nye crashing chumuru ho no me de ho chese ho de story bi as school obi comment wo Facebook no say sa ho na is underdeveloped sa wo ti ho no me nko ho dade but said ye report e de bai pa na sa na te de ene e problem MP se wo ho mo wai enye kura na sa kura be fa ya wo mu sei de anyini a imagine adwene be no woni trim onyini na asa kura we owa atenka oni onya nti onya obi introduction ko ye ade bi na fama no ho na obekọ crashing chumuru mo amuni MP ni DC ne education director wo ho ani Ghana education service Dr. Chum num ni ade ji mon konko hwe ho na school suru de wo ho da de yenwie yes ye bi ka ho ni nyina medwe ho a menti ase me se no na do me su ye sei asa me pese nyame nto sika hu me so na me nkoye nyame hwie chese chese wo dwe ho a na uyam hyehyew so yo ba tan a no bi ebe kan ye se sa mpanifo we mu nya be ho ma obi ani ho nti no onhu se de hu no ne ma abrochire no omuguo di atrentwie sa ti de ekoso ho no onhu nti wo kakra onya yam hyehye bi onko ho mpoda onko ho da so ebedru abato a me si to krom bewura koye campaign die mani die ye kwa die asem kra ni o my die biem na pese nyame nyama ye die ni ye wei eni ye wei eni na ye wo he ya hu chire ye ya sre education no ye kono nye titiro crashing chumuru o ti region ho minim so bia wo problem mi hu wo de mi hu so obi so de say north east bi beto so ho de minya sa videos ne pictures ne bi ho na crash wo nchumuru ho me see me twen ada reporter na di school papa bi beba no aka say oh enie na enkonya na enim na ndie me hu say at least bibia koso na aka nkonya e fom nko an omte na we say aboate afiri so beti gu fom a aka obi ba na we concentration be no mo first we bia ntwa mo hu nhia nti esa ho say so enwane mponche na ye su sa me sa distraction na ya je ho kura wo ye kura na enko na distraction o ti school mu ani abefre no so o mra mekwa afuo ma no nko yesi na we teacher ni be na be posi no onko bia nko nti nya say because ehi no ede no okọ kire ede ehi no okọtena nti say enye obi a what tema chese otimu say ase ofiri krom wo ba bia na we say teacher o gina hoye otimu say me ye sure so obi wo krom ho a na I say eye ne na doma chade anyame de ama no so onkyera de sa spirit ni bi wonu mu na bia kro no support ne kakra me nya sure say obi ya post obi obekọ obi emfiri ne sa ne comfort zone ho nkoda sa kuro no yesi di ne de say Nandikrom o se hini enkoye baako bi ono de ba ya me posi ya dan na Entry Hamilton ne foundation ya ebuo yi yeah we nyina so the same BC ya no mbetro eno kra na ya na emwanwa no we say gise nyame adom tonkora ne bi so na otum so mbefiri ho aba be ni petitiri na pass yes ye de book no de ye kire wo school na nkura we obi o ho na adom no nyame de ma no from ye be wo na ba wiase ye de ne beba no na nyame adom no wo no so dada wa ben nti kan ya no wache omo sa nkura ne bi ne betimi afie free ba bi te se crashing chumuro aba na pass book
So big na wo mani mo kira de emfa ekom kra de wo mo kom ku wo mo sei na ye de ye frupan ehyan aben na kra na ama ne ti ya wo sei won nkra bremu nti wonu onyini nyina ya wonko a ti se kro no bi no bi introduce no fa ba ko fa mienu eno ana obeye edie na mpanifo mo ye die na mo ya maye future leaders ye ni leaders papa se pa na be ya enye enkoyi ti mpanifo mo ada mo nsori na mo nya se du election na ye hunu mo no mo nya adwuma ne nne taxes na ye gege na ekwahi the resources na ye wono na ye de ko ye import konkrofo aman so no eso mfo so no ewahi eze sika ni nipa kakra bi na edi wona ewa kire ni nya enso mo akire na dosun sin kakra no penifo yesramo pa mususu ntwi mu ani won sem bi se hu na muntie sufre no kofo di ya wo mu dodo se yesi ye beautiful lines obi anka ne nsem ana abehu mu kire no wo ho tie ankasa so yesi ye obi bia na we omo ni bie kura hu se wo kom kura wo ye okay na ye wo bibia nso ya te sunsu kom de people mu de daddy they say kraje dwumu ho they say hospital so kra issue health ya reho sem ya de bia meka se nyame am obi akromfo ba wani hu a na wo kwa wia na nyame abodie mu oboye nyina se ne nseso na se fa ahyase ne nya bon se na deviate wa divert wa ko ba bi foforo timpanimfo a mo wo ho krachi ntwumuru oti region ho no esremo mo nkeka mo ho munya bibi enu mpo de obi hu so onim se mo ye bi na oboa mo na hwe kra saade hadwe the same BC the same wasi enu mo betro ti esre mamanom mon sorry na ye mo de mo kro no sempo abani na nya maye na kromu na so de na yesu betimi aye aboa dia na me baby a me metimi a sa ohini ye owo ayi asen ho baby a kuhia ho baby na na yesa me konam ko hwe no ono a so hwe kromu fere kra so de enwura beto anya bad na ye visuals me yasa mu nya me wo me phone so da ho because ye be ni 6 am news ye be ni 6 am news na ye hu de mu ankasa mo hu de ekro enye kura nkura nim wo de me send ya mampadu we se me ye se me delete me yi ni mu adoso e na me ko hu ye me se no ama na enti me nya ni nyina fa cha me nya ampadu me send ma se mo problem they making se me no crashing tumuru e na me body but e bia na wo so wo baby na school pa e wo ho ye se north east ho ho so nye now the wo bia 0302 211 701 702 703 704 Odisi aba mpacha no pa ote menka. Ya ba jinya madu bitu nka o. Odisi aba wada na. Ise mpacha ma so yo. Na mente wonka papa. Mpacha sita mpacha me hu ye, mpacha me hu ye. Yo. Odisi aba e. Odi na odi confirm mame. Crashing tumuru ho no no. Ye wo school papa bi wo ho. Ye like twa ho ba ko ye papa pa kire me wo ho. Na de that was da ye ho fabra because they are the banana word you was school papa power crashing to me ho so we dem da say oba crashing to me meka say school papa de meka say we out of 100 meka say be 2 pen obenya say e papa e ho honom
to that two kwampo no ne aye papa kwampo no be kona chese nkunya kwampo enisa school dan no mu ntina chese akwakoya sefisempa but sefisempa se nyina inu se o ma be betum pone chese gina homasua so but se ba se o ma be betum pona se gina homasua se ba se obaka chinchomo hanom na school nkunya ho asem ba bia nkwada bet na se asua de na akwakoya sefisempa dia ya me bisa me nso anya bia nti o mana ye se betum pona chese gina homasua anya bia nka chinchomo se betumi aboa mo mana betum pon a ye se be kan ho na se yanka ho isa fe sefisempa because to catching to Monday state no. I know ultimatum honoma sefisempa. But with this educational stories now, I say I'm a tire pano, any insurance no. Like I say, media chisa na me pushing penny ponso, I say benya a new papa at the ma school form of catching to Mona. But no, I mean DC or catching to more honorable a question kuma ujiri. Sorry, I audition about Facha Mekakra. I'm bedroom patch my Sandy Wena Mount, check him, mammy. Because I was about this, I wouldn't check enough for so. Now, audition banso, whilst I walk Casano, send the other visuals and any pictures in money, because maybe dear no, Sana may clear, may the munti, medility be a free, so Mr. Whilst I walk Casano, so bet me and was send the be not woman who, dear, walk come once someone, even all the new pictures, the crowd war, it was schools who do no mono. Ma yen sent to minka, Mr. Opa, see some Peru to minka. Now I'll check out the atoso. Kakra, metimia sendi biamo. It's a Fatima and what Madam Mate. And the Nasida made to us so I can and not many when I will come a question kuma Ujire, Edin Combo, DC or cutting Chomron. The Coba can to my your previous view will Honma and also a get pan projector. The chance yet not the Jemwa or Abandino. Currently, the Oko a year banda crumpo, I know cutting Chomua. This year junior high school or a year banda honomono. Banda DA Junior High School. Obi a uncompleted building more and no more for Jim Mutinuma, Mutimua, the best 7 years near. Now, Mr. Mucha says, I put my minimum purchase. I was some of one 8 increase school then, as I said, about 1 project so. I'm a pocket sefisempa. And ya no kwa say Nandikrom was my kaino, say ma nkoda eti awiyase be kapra chepa na so be hwe say onempe for na bo mbodi pa na motimi ahwe so metimi apagya homasuam e wo catching jemo ho no mana but this time there is ya no nya catching jemo fo nyina ese nyina ne say me anka say ho na me di kan e kai ne say mitu no yefre omo nsam wo bi aban ene eye ankunam kan for say so man bitum pona se be gina homasuam pa dia and the monto information catching chance say sister ya association be ko question for that form audition ba sister ya the other ba nre ye no usikron de say Nandikrom Nandikrom na me pacho school started from here ne kwesi here but from KG to class 6 eno ne apata no ena teacher ni no o kromu ana teacher ya posting from baby aba ho it's a very teachers pa teachers wo me ka Nandikrom ho no teachers wo na sa baby a na nkra ne tena ho ye KG na crèche na class 1 ene sa pata no eno kra nya pata baby board no wo ho ena o mu di shade mre agu ho it's a vampajo from KG no to class 6 no nyina no tafia am da wote sana madam no ekasenti KG de no kwampo de easy classroom because o share pictures no any videos na so ho no nyina pa de na kesa ko azonto desktop but tafia system na me pa chewo ani de mu a na wo kro no mu ita fa yo hene wo kro mu ho no pa assemblyman so ho asama na wo honum na no na me ne onabo asaman mpubi John Edin Kombo ebisa na basa educational infrastructure o kadin tumo honum nkanka na ye banda honum ono no e banda west area na opinion say in fact what be take over as asama mano wa hu sa challenges no bet wa to wana mo but stafia ma membo a church for ni bi so abaso e wo kadin tumo omwa okoto se omuti that kind of condition ma omune yetwidin kombo no empempren na ebi no kire no se
se oba e kachin chuma na mpo se Kanda district so be educational stories a na mpanyifo amoda educational no eche omunyina na se emo muni nsentwo ni nkombo but me no mudi nkombo sa na mka chem se aso ode sheba yenko so ama da chem ntima international oha we mu ana asisen because eto da bi kwampa omu post teachers kwampa ba kachin chuma na mpo se Kanda district kwampa now me who those kind of infrastructure and like I say omabama branch someone because how can a teacher been exposed to weather so original classroom I was thinking that you went me and do not one time of fire dynamo so mathematics then that teacher is even in the areas I was catching to another person from that district and as a man there also to one amobe bresa but some say consider bank and too many share is that yeah MP Ben or hono oti hono ye hwano but currently if you hono e honabo e Solomon Kuyon one the current MP for catching Chamon district that's our consistency na mo hunu okromoda one abu Solomon Kuyon there make us say ono na the current MP to ba yino ono so na edin komo pa e the first answer no and na o tell me say it's true because 2016 na ono na the DC e wo catching Chamon o man penyi John Zaman Mahama apenso enti ono so one edin komo na o catching nyina na say pass those kind of infrastructure no one enti na ni eku de chia every day say is in the pipeline no pipeline sister pe enyam paida pipeline no odi share be ya pa de yi honorable kanu ya pa ho because they wo kan why your DC pen and then waba be ye MP enti no krakra na say we yasema wo kan awuso so so just say na nkra we hwedu o she green dear pa chese na we asa ayi buchia your friend say yeah soja asa omo to awia oh odishia ba enya men defend you omo na maya na we because enya fine yeah this is na make us say on say am your phone onya ko munchela so ku bisa on say anya bia this is challenges now and to offer na to kon yahu e wo constituency na mpo se wo area so no anya bia na wo be na wutu ho asa na wo na wutu ho asa obetu apa ho the only answer they will give it to you say ampa maybe man hunu say that is the challenge that omo ekom enti yetu ha na mo but na bibisa me ho say anya bia no egusi da ben na anamo na mo kire say mutu no sense abanda skumbo prayer omo eti uncomfortable di no mo na penso Nandikrom so e kano and my DC August akosin komojo Nandikrom na wa me say the contractor is back on site or Waduma and also if you catch him ho no ma eba expand this is employment no ka say ma hu say no so na contractors no so e was type am so omo Waduma tie bom fa say ombe wi mo fa na say be omo exposed to weather harsh weather na omo tie ho no mo sha dia da chim emba no maybe we can get some good results out of that. This is the question to Monday. Na met makajina na say Adom for multimedia ye kutusre omo munsam e wo bi. Se on pese o mpadia and the human so no omo hwe so mabe boyen. Se enyam kunja na e squad dan. Na se squad dan so na say omo de kunya so de simon so e de amayen pa. Itafia e asifisem Aya samo. Aya reho because even a form hokra no just me blocks no omo free ba no obi ade ba na say Itafia na say we form na ebinu kwampo de okwa omo daga form na e na omo sua de obeka say na otwetwa mu ya no ye stop ba kunyo so edifre eye panda hanom test kumofa eda so etimango duase bi so da form esua de na oba panda hanom so a okọ eye new encouragement di primary school keji for the omo de so ka kwa che omo sheda and mo sheshe se bi sadi wonti dan nan kasa no na o penti e pambia omo de chambo fa na de abede AF organization plan eti from issue ade it have your back ascension 20 uko hu na so ko ka na ko bi san 24 then you will get attack out of that but it have your as me say aduma nyanko projection say no nyanko so anhwe say bachima be ko so na o ha we mana enti de ye ne bit ma ye eda bom na o management tumpon essence ni say ehuma hwe na yo man nyina fatum enti eba me da me asa me ye kura de mani bra ba wo so
because so bad. Just me ferimpo. Me say me na you be bese akura we no one nkran akura tire the same BC so be. Just say enkura nanim kura tire say kom kura de wo mo. Na oh Lord. Am penimfo sa ekuro yi me sure say Nandikrom ho yi. Empenimfo yi eba ho be ye campaign. Ni abehye bo akese. Ni abema no. Me say yakọ ayi takra de second. Enti che say do election say ya say ekwobnom ni ade ya ho kire. Enti one city kura de hye kwabra na nsem a oyo okay. One city ni e de dada wo mo. Sister Yampa, the Siano, Oshia, that kind of challenges na cost war. Both pan died the same person, Ultimantima, Kajan Tomua. Met for the Siano school pen with the Crampo Adom to school because school ben okay. Yes, we go school. No, one dress free. Fear as I better for true. School at the ground, one money and Pabwa. Na me chere say one more books there books me books you cry say books you cry. Na enkunne kwampo na munya bi kwampo na so na books na omanya say ebi o me disafia te no me gina pempe kwampo ehwe mo fa bi mu twa mo ko school disafia o ma dress kama o na mo ko no but say about 12 na me kwako nkoda we a o nka say nkoda o ma dwa mo ko say na nti say na awo fon kwampo e say it's like o mo abu nkoda na sa ma say kwampo mo no because o ma dwene say bi nkoda na etu da bi mo ko school no mo hyeda na say o mu di akwa na mo tade hyeda e fi sa but they didn't know say that is the situation now underground. That is the course. They say no, I must say there's a question I'm be sakura. Who be that question here? Almost. Hey. Blessing no to no me idea. Omo come office be no more teachers na come table. Omo table. Omo akonya omo tena so. Na ho na wo be post ne ba obekwa ha. Onko da. Obi anko. Also for we education so papa. Enye ni nyina na abehu de na yeyi bia mamo no. Samo kra mu ni adaje mo he TV na no kre because adwuma ne doso. Enti ni afrefre nkrofo ya appointing penifo sometimes mo hwe. Na enti ya wo circuit supervisor wo ho. A okọ round wa kire ko report anu ye bia ma de na obetumi aye biem. Obetwere obekọ obehu na sasa kura kwan obefa so ode bekọ ho eno so kura your problem enti this year ora wo ma me fom si ya na wo mi di wachi a menya BP wo mo ho because e wo say ye ba ho na me behwe se de because adai enti wo e wa na akọ school a wo de abedu hey sister pacha me pese wenya BP san say ma we de so man Ghana no ye ni extra parenti nakopon ka wakuma but na pese me say me be so wasam pacho anye bia no this year ba Edna ya ontna ni ononkasa emba kachin to Monday State ena friends pana this no meye to e wo no onhwe the educational challenges na ye ka ho asem e wo no hu say e very rich na e ka ho asem ye say bia ye boye tina e ka nti the man that was this afia yo also me da se what na onya bipia be ha me pa misra wada also me da se o ya de enye fine but ye mompa ye say de ye kan ye benya odofo bi no atumi abeboa Odisha ba. Titavia. School na Dynentry Hamilton Foundation ye ne de say. Ampacho eno e won kwanta district. Mrs. School ni de say Tamale Dodo. Ampacho eno no we na ye ho story, obi na ye ho story nti obi na on betimi aka wasem. Mo amu no so ya ma confuse facha me. Mate. Enti medase papa. Enti no enkomo aye di suku mu ensem o how suku fu din school but enye school die enkonwa nim te se de krachi ntwumurofo yi enkura ya wo mo wo na Nandikrom wo mo te fom yi se wo so ba bia wo wo school ebru we so de a ene e freme 0302 211 701 702 703 0302 211 701 702 703 na de ye hunu e wo krache ntwumuru obempon ba ousu edi enkomoe nti no se wonso wo bi a na be phone lines no so bra na ma ye hunu because
education system no build the nya kra as in infrastructure no ne ade no enkoyie kra me say no anadwo na mesu sanka nyame so do to ma na gu so no ko to sika gum so a anka me de ma wo mo ma me fa me first caller wa homa no so me do fo me mu akwa abade wo ba Badwam so. Hello so nti en kapapa nti wo betimi afre na wo frɛ mom a na o TV volume no enu mom na wa ma no aba fom na wa me yehu wo nso honom area no school no sade etie because enkra no ne ye dache na se dache ni ti say dia ene ye problem Messi wa homa no so Messi no pay ye chia wo edase ya mame money no me je so papa na bibia boko de Ewade Adom pacho free he na problem no ene say school mu ho no ya frɛ me mense me perfect kokoria Ewade Adom me pacho entie wo hu TV no so me ani nkomo wo phone no so pacho me de na wo de no Ewade Nyankopon enka ho na onye okese me a me hwɛ wenem bia no ne sɛ dia wo se kasa na me a metime ho sɛ asɛm na hyɛ wo so atɔ so ohun sɛ dia wo se enka ne nsipa me ankasa no pasitu am sorry am hwɛ me hu nyina me basa mpanyifo na edi ani mana sɛ ɔmo hwɛ ko no so no ɛnyɛ sɛ ɔmo hu ɛnyɛ sɛ ɔmo nim ɛyɛ abro ba dia ka so abro no so no mintimi fa ɛno so so anopa we wa wo hwɛ be bia nkwala yi na sɛ bio kɔgya sika no wɔ hɔ no mo na ai sɛ ɛyɛ competition bi no ɔmo yɛ no ɔmo pɛ sɛ ɔmo empasika ɛnyɛ so ntrɛ akasa kɛse me me taito kwampa ebi won ma wotumi kɔ beebi a wohu na wohu sɛ nipa na ti ha no mo wo kan sɛ wo kɔ takrade beebi wo ma 5 cedi ɛna ɔmo ani agye 5 cedi no ma bi ɛwɔ voter kobi me catch you sɛ nipa no sɔrɔ ahemagye bɛda ama wa she dia yɛ kɔso ne dia tɛtɛ wodwi ho ana wo ho mete enti sika ɔti nkrabɔnten ɛsɛ no bebrebe no sika baako edical lunch no otam saska na sabio plywood ana board ko on to fan ko bo bebrebe man ko ma mun tana so Adom me da se ana yɛ o mo nim bia ya da se papa ma me fa nyakwa bro no ma e wo ahoba no so pacho mo akwa abade wo ba Badwam so ya enia me da se papa me ntio pacho me kazafi asin awroso yidiane yakwa bro no ma hello me pacho ye ndi nkomo wo phone no so na ntisa ya me kan se anokwase ni ye huna ne pei eya setem pa kopa se me bi se sankofo woto aba na se wonto aba e wo Ghana ha na woto aba dia na ne yehu anokwani emu yewem eni ti mesre se MP NDC ono obehwe na bibia ebekoso me no ka se asen awroso yi na nka ye challenges enso honorable intimpojo asen South MP odinkonga enyema patapa dia bre ya ye bona baso eni ti me de to mfama mi se wo bi a wo pete wo bua ma saa ekura ye hwetisi ale school no ebetompo no me srem ala wonhwe na nye na eya de bia eya ase won kenga na ho ese wo kenga na ho me da se papa ma me nkwa amoani Bernard eho me mu ache mu akwa aba me ju so receive ya da se yenti o papa me pacho ene big Bernard amoni na condition special to nya osumo seku nene no areho na kan nyina wo hwede wi a yenua nom binom bia bia omu a ene ma nkoyi kura ben kura wo mu fa na the blocks ene dia for mo so mo di sua dia mega a person me nene me rap yi papa ye be be omo ye o master dia so omo hwe na nkura nya baby partner omo hwe na nkura nso so ensan ke bi na omo ye Ghana for nyina ye Ghana for ni kwa se bi enjoy na bi so consider ho ye hwe ye no mo na teacher sabato won kinkesu enti wo so betimi afra de abam na de esa ye yakura ne se Ghana de hie bi no a wo mu hu enema bi se ya wo mu akomate no mo gigi sika eboa yesi ofin so suku fu bi sa na wo ho ena Ghana de hie bi a wo mo Germany Düsseldorf Asanteman Union e wo Düsseldorf
esi dan ewo o se ekura no kwa de ofen so henhen ho baabi wo mo asia peja edu linten no like ye be boso yesi ya fra minister ya fra na se baabi eduro ne de honorable be boso na nkura yi nkwotenem se nne na bia ye kan papa yi ebekwa akoye de ayenim obi kura ye no ya wie me se we kura de me se ya kan say ya ebi kura ya wie na honorable mefa scissors ntwam ne nkura nkwotenem no so ye problem obi atumi ayem pa wie no je se bibi obi pese odidi ho bibi ya obi pese odidi bibi ho Ghana fo na bidi ayem hyehye adwene se de ne baba bi otie ni na wo hwe obi de baby otie ni na wo pese omo ye the same no betwa no keke ne enko no eno so ye problem ye sisi kun ye se offense wo baby ono abo adutwum be boso ne enko ya nim eye problem o me do fo so wo ahoma no so me mo akwa aba onu monyam fo kwa bena Japan low TV no volume no ne enim komo wo phone no so me mo akwa aba ya ni o afia man kwa tamaku mpacho na wo tesa no pai Yankopon adom me ho ye pa na de me pese ye nyina ye nya ne se suku nkura tete fo mo tete ayi so no ene ye nyina ye fia no ntumu bi na ban no mamaboa wo mo biso wo mo ne ye da che no nko ane me hawa no pai na nka me de ade achi ni bia me okay ayo me pacho midini ye onumnyamfo kwame a Japan kwame yo kwame a Japan fan prince mame krobo yo mintio afia man kwa anopaye no kware me de Adom TV de memfa eni agroka mesoro no passe me tie news Adoma na mehwe bande no kwasem ni ade amahu pa samiyam ehyehyeme edema France me mai ene me ofa asene no fise weni ma yehu omosa no afia ebiri ni patitri bi pa ewo mu o mampanyi bi wo mu ena minister bi wo mu ena MP bi wo mu ena chese mi hu sa meka no ndi afia ne kwanya manim ena so o so akasa yie papa mani agye esanse o hwe de ekoso o memu a na nye kwa ye mpanyi fo sika tuturi tie ayo o memu ha na yentimi fancy school adan enfa mankulai entem enhia de mankulai omomakoma atomyem afia se wusi school dan na sabofai ekotrem na school dan ye fa akwaru ka yire ne ho pa so obesu ade fisika ye seno ewo mbwante so MPs ministers sika ye seno mbwante so yankulai egu fomu hwade amofai eteso ndisi bi serious bad Ntin ko hwese de ntin ka bele de ana afia anu place me kasa do a wan hwe ya wanu betra meka de bebo so wanu betra no kure because we ye nipa so uhunu sa de we ya wanu betra panimu bi wanu betra because anu odene enkomo we ya mane nso ho a bebe aduro no me sorry ama sports fo no de agudie mu nsema betwa mesa ba betena se enti se wo issue bi suku anasa motimi aboa ma school no yesi na adru baabi ahokyira banti ebi ayehia ampanifo so omo ba beboa teacher education fo omo ba beboa na no omo aya petampe omo aya omo so obu mfi a mame nkomra bra ye die ye kodi agudie mu enkomo aba no ye besa ba betena se ni asa bie phone lines ni biem na won so problem a wo no na wo de aba na fe ya hwe because enade e wo say ye use cracking chumuru ho oti region ho as a case study na schools problem no ye hwe ye ntimi nyeni nyina kra at least I was penifo ye because so far as I utimi call ekoye campaign enya aboto vote wo ho no e wo say omo ha we utimi ye ho adwuma so de ma wo kakra ye nka say ye ni nyina mpo na mo wo hya ase bi na ye nuanmo a wo mo nsem obie amanone ni fie obi mpo hu a no wo be ya wo say bibi kwaso na kura sa kura na nkura nketo at blocks so na me kura meti we so kura still menya comfortable na wote ebuo so ebuo no kura nya smooth ntokura tuatua mu blocks na nkura we te so ma me nkomra agudie mu nsem etwa so